to su priče o letećim tanjirima, dakle o letećim objektima, gde se također na moje iznenađenje spominje Tesla. Šta vi o tome znate? Pa Tesla je još... S kog vremena datira ta priča? S početka 20. veka počeli su leteći tanjiri, bukvalno od 911. kada Tesla ima prvi crtež letilice bez krila. Nije odmah zvao leteći tanjiri, to je... Da, to je uopšte poznato, tu nema ništa. Da, znači letilice bez krila. Pa ima iz 911. To su u stvari elektromagnetski diskovi koji su bili u stanju da uđu u interakciju sa gravitacijom i da lebde. I to je Tesla, još 900, kažem, tih desete krenuo sa tim eksperimentima i 920. već izgleda ima neke eksperimentalne uspehe na tom planu. A plus što je on kasnije ima i patent za vertikalno uzletanje, što su engleski avioni Hurricane primenili. To je direkt. Znači ima on je čovjek koji čega god se dohvatio ima najbolja rešenja. To je takav je bio. On te oglede nije mogao da radi bez vojske, ili tako? Nije mogao, pa on je radio sa američkom vojskom. Da, radio je čak i u Daytonu, u laboratoriji za materijale, tu je radio zrak smrti, koliko se zna. To je njegov čuveni. Ali je radio također i sa mornaricom u Čikagu i sa jednim mornaričkim kapetanom, G.G. Siem. S njim je radio teoriju gravitacije, koju je, odnosno eksperimente, koje su trebali da pokažu da je ta teorija ispravna. Međutim, veliki deo toga je u stvari nepoznat, znate zašto? Zato što je Tesla gurnut na marginu posle eksplozije atomske bombe. Svi su bili toliko fascinirani atomskom bombom da im se Tesla učinio kao naučnik 19. veka. Hoćete da kažete da su mislili da je to vrh i da više od toga ne može? Da više od toga ne može i da treba istraživati u pravcu nuklearne energije. A Tesla je rekao da je cepanje atoma, da je to Pandorina kutija, da to uopšte neće dovesti ni do kakvih rešenja, nego da će da zatruje u stvari planetu trajno i da je potpuno to pogrešan put. Znači, on se razišao i sa kvantnim mehaničarima i sa relativistima. I otvoreno je kritikovao Einsteinovu teoriju relativnosti. Međutim, suština je u tome da je u tom trenutku okultna tehnologija Trećeg rajha u stvari prihvatila taj Teslin tehnološki put. Da, tu posebno interesantno. To je posebno interesantno. To su leteći tanjiri. I evo, ja mislim da su oni to napravili. Mislite da su Hitlerovi inženjeri ovladali tim? Jesu, definitivno jesu. Međutim, to je sad... Wehrmacht i to je jedna vrlo glomazna institucija. U okviru toga je postojalo tajno društvo Vril, koje je vodila Marija Oršić i tu je bio profesor Schumann. Robert Schumann, to su Schumannove rezonance, to je bio jedan ozbiljan fizičar, profesor iz Minhena i drugi inženjeri vojni koji su u potpunoj tajnosti u češkim planinama u stvari pravili eksperimente. Sad, 2 godine pa sad ima već i 3 godine, kad je otkrivan spomenik Tesli u Pragu, predstavnica češke vlade koja je držala govor na otvaranju spomenika je rekla, eto, Tesla nije samo kao mlad bio u Pragu i slušao predavanje iz filozofije našem univerzitetu, nego i kasnije, 36. i 37. godine radio u fabrikama Škoda, kaže, naučne eksperimente. A ono što je poznato, to je da je on dobio veliki orden ovoga belog lava, češki, to ima i na internetu i svuda, koji on prima, ne zna se zašto. Međutim, to je vjerojatno po povratku, to je kraj 37. znači po povratku iz Češke. Sad, postoji izveštaj raznih inženjera i to me je pisala i nemačka štampa, ja sam gledao i televizijske emisije, ljudi koji su videli kada su leteći tanjiri u toku rata izletali iz čeških planina. Ali ta okultna tehnologija uopšte nije bila spremna za ratna dejstva. To je trebalo da poveže praktično zemaljsku civilizaciju
sa Aldebaranom, znači sa vanzemaljcima, bila je ideja da se kosmičkih putovanja. To je potpuno druga ideja. I ta linija, ja mislim da je ostala izvan u stvari rata sve vreme, s tim što je 1944. je to sve odneto, uzeto, uništeno, tu sad počinje... A šta mislite zašto, Velimire? Zbog čega, ako se došlo do tog nivoa spoznajnog i tehnološkog, zbog čega se ne koristi? To nije se koristilo kasnije. Pa, ja mislim prosto da nije vreme. Čovek mora da bude svestan da bi mogao da prihvati određenu vrstu ponašanja, odnosno određene ideje koje idu uz određeni tehnički progres. Jer evo, mi ni danas nismo sve, na primjer, kod nas je sinteza moći i neznanja. Mi imamo veliku tehnološku moć, ali kako je koristimo? Uglavnom na zastrašivanje. Jedna velika država, mi imamo toliko, ne znam, bombi, ove rakete, one, i u stvari čovečanstvo tek sad u planetarnom društvu će biti spremno da prihvati te ideje i verujem da će ta cela tehnologija da se pojavi. Ja mislim da ona postoji. Jel mislite vi da mi imamo, odnosno ne mi, nego da imaju čovečanstvo kontakt sa vanzemaljcima? Pravo da vam kažem, ja sam u Rusiji razgovarao sa nekim ljudima koji su bili u tim komisijama u vreme Sovjetskog saveza inženjerima koji su upaljeni avioni, upaljeni motori helikoptera, upaljen avion. Ako čuju na bilo koji, da kažem, taj susret treće vrste na teritoriji Sovjetskog saveza, oni momentalno idu na ta mesta i meni je čovek rekao da nikakve sumnje nema da nas oni posećuju, ali kaže da izbegavaju kontakt. Jer oni jednostavno se pojave u energetskom obliku i uopšte ne utiču na našu civilizaciju. U Americi se pojavljuje zadnjih godina nekoliko ljudi iz vojske, uglavnom koji su penzionisani, koji tvrde da je taj kontakt stalan između. Pa jeste, nesumnjivo. Ja lično mislim, ljudi kakvi su, oni bi sigurno već uništili planete, već bi bilo 3 atomska rata da nema očigledno spoljni faktor koji to kontroliše. Očigledno da ipak postoji, nema se toliko poverenja u ljude. A sad zašto? Zato što kad pukne atomska bomba, onda zamislite recimo da postoje paralelni mikrosvetovi. Pa kako to izgleda u mikrosvetu? To je isto kao da nama eksplodira sunce. Znači tu, očigledno da ti paralelni svetovi, oni imaju svoj energetski bilans i svoje zakonitosti koje mi ne smemo da narušavamo time što ćemo sada da izvodimo nepotrebne eksperimente. Mislim, znate vi koliko je bilo proba? Skoro 2000 i nešto, 2500 atomskih proba. Sad ih više nema, sad je stalo. Jel vi nemate nikakvu dilemu o postojanju paralelnih svetova? Nemam nikakvu dilemu i verujem da apsolutno. Čak mislim da mi gledamo u stvari ulaze u paralelni svet kad gledamo zvezdu. S ove strane je zvezda, s one strane je crna rupa ili s ove strane crna rupa, s one strane je zvezda. I na taj način u stvari cirkuliše energija iz jednog paralelnog sveta u drugi. I ne vidim zašto bi to bilo tako čudno, jer u stvari je kosmos segmentiran po vremenu i u određenom frekventnom opsegu mi u stvari zatvaramo svet u kome smo, ali ako se promeni taj frekventni opseg, onda ulazimo u drugi svet. A naravno da između toga postoje to što zovu portali, postoje mogućnosti da se iz jednoga pređe u drugi. Ja čak mislim da je u okviru našeg sveta, znate, ovi što mi kažemo ljudi koji su umrli, pa oni su pre svega na višoj frekvenciji i oni su fazno pomereni, ali nemaju gde da odu. Ako je osnova sveta beskonačnost, pa sve onda unutra. Znači sve je samo u nekom obliku i na neki način je transformisano. E sad, šta mi ne vidimo? Pa mi ne vidimo ni radiotalase. Ne vidimo. Recimo, kad bi naše oči bile fiziološki prilagođene radiotalasima, mi bi lepo gledali kroz zidove, bez problema, kad bismo gledali radiotalasima. Ili kad bi mi bili od radiotalasa, mi bismo prolazili kroz zidove. Znači da i u našem svetu
postoje ti delovi elektromagnetskog spektra u stvari od kojih kad bi posebno matematikom pravili određene formacije, one bi imale te čudne osobine kao što imaju razni paralelni svetovi. Mislim, to je tehnički vrlo objašnjivo. Jedino što je jako bitno da čovjek ciljano razmišlja u tom pravcu. Znači, da uopšte to prihvati. Ali to se odbija, Velimire, vi ste svesni. Dakle, svaka priča i ja sam siguran da neki ljudi koji sad ovo gledaju reći ćemo to je budalaština što vi pričate. Sigurno. Dakle, ljudi koji bi to zagovarali javno, koji bi insistirali da se ili razmišljaju u tom smeru, bi bili proglašeni čudacima u najmanju. Naravno, zato što je čovjek navikao na svojih 5 čula i postojeći svet jeste onaj koji on s tih 5 čula može da registruje. Ali prvo vam kažem, ne vidimo mi ni radijaciju, a te kako je stvarna, mislim, recimo nuklearna radijacija. Čini moramo da proširimo u stvari ideju naše percepcije i na ono što je vančulno, što nije čulno, ali u stvari što postoji. I u tome jeste zadatak filozofije i same nauke.